Evo, dragi moji, približavamo se kraju 2023. godine. U ovoj godini smo zajedno plovili uz mnoge teme koje su vam sigurno pomogle da bar na trenutak osvijestite snagu vaših misli. Želim da se zahvalim i na mnogim komentarima i porukama koje ste mi pisali. Evo, htio bih da izdvojim par pitanja koja ste mi često postavljali i na ovaj način da ih podijelim sa drugima. Pa da krenemo. Često postavljate pitanje što je to coaching i na koji način to može da mi pomogne, kao i koliko je coaching sesija ili treninga potrebno da dođem do svojih ciljeva. Najvažniji proces coachinga je da se utvrdi sadašnje stanje klijenta i ono kojem klijent teži u budućnosti. Što se definicije coachinga tiče, to je proces u kojem se radi na razvoju resursa, sposobnosti, vrijednosti i emocijama klijenta. Sam coach je tu da vodi i podržava svog klijenta u ostvarenju njegovih ciljeva, želja, namjera. Kroz pitanja i metode NLP-a točno se utvrdi stanje i rješenje određenih problema. Sad, ovo je objašnjenje što se coachingom postiže, ali najvažniji segment ste vi i vaša želja, odluka i spremnost, to jest hrabrost na promjenu načina života. Prihvaćanje odgovornosti za vaš život. Na kraju, koliko je potrebno treninga, to je svakodnevni rad. Sami sa sobom morate svaki dan raditi dok postane rutina. Rad sa coachem je da vas usmjerava koliko god je potrebno. Za neke ciljeve potrebno je 1 do 2 coachinga, za neke više. To opet zavisi i od klijenta. Odnosno, da li radi striktno po uputstvima i da li stvarno želi postići stanje koje želi. Što se tiče privatnih osoba, do nekih 10-ak treninga zahtijeva sam proces prilagodbe u vama kako bi izašli iz starih cipela. Za poduzetnike je potrebno tokom godine nekoliko grupnih treninga kao i pojedinačnih sa zaposlenicima. Naravno, zavisno od politike firme koja ima svoje određene zahtjeve. Želim vam reći da kako nijedna metoda ne može sa jednim tretmanom ili sesijom ili treningom riješiti vaš problem. Problem koji se godinama taložio u vama. Eto, nadam se da sam uspio da razjasnim situaciju oko samog coachinga. Ok? Kako da mislim pozitivno kad je oko nas kaos i tuga, krize, ratovi i ubijanja? Istina je da je oko nas mnogo negativnih događaja. Mediji nam nameću ono za što su plaćeni. Činjenica je da smo programirani tako da se lijepimo na svaku negativnu vijest. Kao dokaz su društvene mreže koje plasiraju tužne i negativne i senzacionalističke vijesti. Takva vijest ima više klikova, pregleda i komentara od nekih lijepih i radosnih vijesti. Lijepe vijesti padaju brzo u zaborav, dok nam se tragedije duboko urežu u naše pamćenje. O tragedijama diskutiramo, a to jeste cilj plasirane vijesti. Strah, nesigurnost, beznađe. Tu vidimo na koji način funkcioniramo. Dajemo
preveliku energiju i pažnju na negativno. I onda emocija straha koja jedva čeka da čuje ili pročita neku novu užasnu vijest dobija na veličini. Iz dana u dan hipnotizirani smo i ne vidimo neko rješenje. Užasne stvari se događaju oko nas i to je realnost. Ali, kad bi se upitali šta ja tu konkretno mogu promijeniti, gotovo ništa, jer se nalazite na nivou frekvencije straha. Planeta Zemlja ima svoju frekvenciju po kojoj stvara. Svemir ima svoju frekvenciju, a univerzum svoju. Tako i mi imamo svoju frekvenciju koja je sazdana od informacija koje primamo. Sa niskom frekvencijom zabrinutosti, tuge, očaja, straha, mi spuštamo kolektivnu frekvenciju i na taj način hranimo negativne emocije. Zato osvijestimo što je to što nam služi za našu dobrobit, što je to, što možemo učiniti da nama i bližnjima možemo pomoći u našem najbližem okruženju. Mislim da znate odgovor. To je najviša frekvencija koju zovemo ljubav i pažnja. Ona sve pobjeđuje. Zato budite pažljivi i pružajte ljubav kako bi tu emociju hranili i povećavali. Ne dajte da vam nametnu emociju straha. Fokus stavite na ljepotu i ugađanje, prvenstveno sebi i onima koje volite. Primjećujte ljepotu u svim mogućim stvarima i sitnicama koje vas okružuju. Trenirajte tako za početak i vaše misli će ubrzo privlačiti i stvoriti drukčiju realnost. Krenite ovo prakticirati odmah. Da li mogu da se oslobodim straha od visine? Naravno. I ne samo visine, nego i od polaganja ispita. Strah od promjene partnera, strah od promjene posla, strah od zubara, strah od sutrašnjice i tako dalje. Ovo su veoma važni momenti da shvatite da možete sebe otkočiti, da jednostavno krenete u nešto novo. To nije garant da ste dobro izabrali nešto, već ste iskusili novo iskustvo. U tome je svrha života. Istražujte i imate više mogućnosti da ćete doći do onog pravog odgovora. Ako ne probate, nikad nećete znati šta ste propustili. Kako da se nosim sa neuspjehom? Kako da pokušam nešto što možda neću uspjeti jer onda obitelj, susjedi, poznanici sa svojim komentarima i ponašanjem me javno izruguju? Ovo je jako dobro pitanje i nažalost jako učestalo. Poznato je da mnogi teško prihvaćaju promjenu. Jednostavno se pojavi strah u ljudima. Manji broj krene nešto da proba, ali onda nastane blokada od toga kako će okolina reagirati. Najmanji broj ljudi koji krenu u nešto novo ne obazirući se prema okolini. Prije nego odlučite da napravite korak je da sami sebe upitate šta je to što mogu dobiti, a zatim upitajte sebe šta je to što mogu izgubiti. Zapišite na papir, pa se sutra vratite tome, prespavajte. Sutra je novi dan i nova prilika za nov početak. Veoma često se dešava da nastavite pisati bilo pozitivne, bilo negativne odgovore. Onda ih poredajte po važnosti, po vašim kriterijumima. Uzmite 2 najvažnija negativna i 2 pozitivna.
te se fokusirajte na njih. I zatim postavite sebi pitanje što je to što mi se najgore može desiti ako promijenim to nešto. Osvijestite sadašnje stanje u kojem niste zadovoljni. Pogledajte dobro šta vam tu sve ne odgovara. I onda, nakon što ste postavili pitanje što mi se najgore može desiti u toj promjeni, zapišite. Tada slijedi izbor koji rezonira sa vama. Vi tada donosite odluku. Ako ste odlučili krenuti putem istraživanja, onda se ne osvrćite na reakciju okoline. Okolina je apsolutno nebitna. Okolina je surova. Kad uspijete, okolina vas uzdiže u heroje, a ako posrnute, okolina jedva čeka pribiti vas za stup srama. I kad to znate, okolina je obično ništavilo koje je nebitno za vas kao i vašu želju. Okolina, rođaci, prijatelji nemaju tu snagu da probaju nešto i oni koji vas ne podupiru su ili neznalice ili naprosto nemaju taj kapacitet hrabrosti i inteligencije. A oni koji vas izruguju su obične kukavice i hulje. Vi se trebate ponositi sobom, svojim iskorakom za nečim novim. Jer, napominjem, to je hrabrost. Ako uspijete, svi će vas poželjeti slijediti, jer svaki čovjek ima svog idola, a samo egoisti i lažljivci to si ne mogu priznati. Neuspjeh je zapravo uspjeh, jer je podvig za kojeg se odlučuju samo najhrabriji. Eto. Svako dobro u novoj 2024. godini. Zdravi i veseli bili.